nilimen sarkuru milik non nili kethan ponji lake multiplication mate kepakam pesi pudampo lasi kepakam kepatek nangji lata step 1 step 2 step 3 lasi pini la bangso free coaching along kethan ponji lake multiplication kepakam lasi non ilitum pangceng ponona lasi nan temulan do inta table 1 pen up to 10 an bake basic ke chang ko ke pathek nangji lansi lasi lan pen thek lo plote by heart latuma by heart dobek nangji asuna by heart latum do lo plote ansi multiplication step apang ke cheng pon longji latum thek pon thek ji lalu lahala multiplication table butu thek the polte la table thek the polte la multiply tiklen nangji koson ma la bangke latum thek det khangyang po lalu lasi aprang si bang khala pathek lo plote next abang ke step 2 next abang ke la step 1 ke mo pen pulo multiplication aprang si la ke by heart se pathek ganang po ase by heart pathek lo plote ansi next abang ke step 2 bang teman than pon long po la step 2 bang angdeng dam lo na ho step 2 angdeng bang ke la pemalong isi simple multiply abang la tum han pinang po ke cheng si ke la tum se pathek patang nang po ho suppose 2 into 4 de 2 into 4 la si 2 into 4 answer ko son la de la si la son dong si la tum han pilo protel dolo ploter ke mana ko son se answer palam manji ma plote la table number 2 along la tum lang namang po table number 2 along 2 1 jar 2 jar how many 2 2 are count remember 2 2 ke 4 ready la si 2 ala da ke by heart nanji 2 1 jar 2 2 2 jar 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 are 14 2 8 are 16 2 9 are 18 2 10 are 20 ready up to la an pakke theknangji la si la an thek lo plote la so tu la table la lang dan la plote 2 4 ang la tum by heart do lo plote so by heart 2 4 kan lo plote 2 4 a 8 ready la son si pilo answer la tum kilong bang joike po lalu suppose example 3 6 are how many 3 our tum by heart do ke 3 6 are 18 ready next step bang lang dam thuna first step bang thik lo plote next ako do thulang la second step long ta la am chok kelang ako kapek bang do thulang for example 15 suppose here 15 into 2 de 15 into 2 bote ko son lo direct baklan nangji pote lake suppose by heart avedet somatum la 15 la alan an ke by heart avedet lo tibol lang by heart 15 man 15 to 30 pu bangke tum by heart avedet lo pote la lesson lo pote lata isi process dola lesson si pudam nang po ho la single multiply pakuno se 2 1 ya 2 biya bang kallo la pu bang paklang prang ho 2 5 ya 2 5 are how many 10 di inke 1 ke remainder pada pikok nang po inke 2 1 are 2 de 2 1 are 2 plus akal bana bolte inke 3 de inke answer 30 atum lasan jara bahara made pulte me latte nang ke latum bahar dovek nang ji potim pene blo lanu pulte latu ke klem bangke joike po lalu kasi lasan si dampo suppose example 12 into 5 betul de 12 into 5 betul kata sana 5 2 are busi dam in matelat nang po 5 2 are 10 de 5 1 are 5 into 5 plus 1 is 6 de dam po se lasan si kapila joike pe hedi latum prabjen pen plankton thek po nasila bangso class bangke mane osomar tong mane simple pen joike pen koson si latum apor thiek pen atum answer ke palong thikjima la so a type si nilinon thanpon bong lala is not 3 is the 3 bangke la so na sab so ong ucho mane along pen bangke kiklan nang ke la buson kalite thai ong ur ya ta dokok thai di la si la so next bangke sab so ong ucho step lo la last step lo suppose example la dak pinang ho
26 26 into 26 into mo pen asalnya 26 into 4 una ho de 26 into 4 langsung aja sih langsung multiplication do tene do pelota type bang jong si do pelote la tohan ke pachini ngi bang ko son lo mo pen la 4 len table number 4 bang la tum theg lo pelote table number 4 bang la si la tum si pakan nampo mana hisab nampo hedi pelakhan nampo 4 6 r 4 6 are count 4 1 ja 4 4 2 ja 8 4 3 ja 12 4 4 are 16 4 5 20 4 6 are 24 ready 4 6 are 24 pelote nak 4 tok tanang pot 2 ke remainder lo hala plus plus lo claim masam thosi 10 pena bana ko remainder ko 10 pen lo ko remainder ko ya hedi la son si la dakta 4 6 r 24 kalau mah akik koma bang si pelang danang po hedi katum joike pen sama thanang po dagat long si da bang kya ong kya dapat kom da kik kom pen bang pen de claim sa chok lo multiply ku pen le accounting chok pen accounting chok sab chok nalo lahan lo okay next bang kya tu bang remainder ko lo next bang kya le kik kom bang ko pelang nang po akik kom bang ko lo ko ta akik kom bang jom chota haji pelote akik kom bang pelang nang po ko tu lo na 24 r first la pen la si multiply nang po ako next bang ke next la pen la si multiply nang po 4 2 r ke 8 di 4 2 r 8 pulote 8 pen 8 de lo thala remainder dola 8 la pen 8 9 10 di 10 long lo betel next ke ka value betel da stock atlo la lo di mungkin la lo betel answer bang ke 104 di 4 6 are 24 2 remainder 4 2 are 8 8 plus 2 ke mana 10 okay total 104 jo la kusan nanti kasi double multiply jadi na bangke suppose 2 4 and 6 2 4 6 multiplied by 2 and 5 nih ऐसे आबियार बंके लके double दो दे 25 6 la pule itu kita nih lo single claim nang po single claim nang pelote la lan bangke by har ke der ide imut de ऐसे single si claim nang pelote answer bang la bang kelong bang joike po lalo ऐसे la da bangke so long chat je sab so la son me has lan kini relo atai bang siwela tame indeng si sab so la ke cheprek doji lalo langdang na se dak nang dono ऐसे 5 6 are kan lo la man 5 6 kan ma pulo 5 6 are ke pan lo 5 5 25 jim de 5 6 ke 30 the 0 3 ke remainder lipo and ke next 5 la kan la tu multiply de lo te ko la lipo de la silang lang lipo 5 4 are kan lo 20 plus 3 ke 23 di 23 with 2 ke remainder lipo next 5 ako next ke la lipo la pena lipo last lipo 5 2 are 10 plus 2 ke 12 di 10 plus 2 ke kana 12 let's see kana answer la an lo pule ke choi ke lila ko la du thulang la mahet ke la so step an si claim chot mate di non bang ke la so step ta claim nang ko lipo la tu bang du ko la di la si tu bang de ko tu ke me claiming betel ta son tholo ke chaining ke la pra pe ke tu telo ko lang song pa si lang nam le lang song pen ho de ang song jang nam pol 2 6 r pole te de 2 6 r 12 di 12 pole te 2 6 r ke 12 betul te ke 1 tok sorry 2 tok bo unke 1 ke pila remainder do pagli po de se 2 6 r ke 12 betul 2 tok bo 1 ke remainder le po ako next la 2 bangke la pudam lipo ho la pe la tu multiply lipo 2 4 r 8 di 2 4 is 8 pulote 8 pen la 1 plus pulote 9 di okay no remainder la tum ki bi pache keng nang ji hodi la tum ki bi di pache keng nang ji la ke to hadi sun ada ka to ya chok che
là 2 6 r 2 6 r 12 berarti la 0 changing dan tok dong lelo la pun second la dong si second step berarti second line berarti la second line saja tok nampo la ke da third line berarti mo third line change tuna lepo la pulo la se first line ke dak short tank de dampo second line ko nama si la ke itu la ke doma la so number ke do ching dan pen si la pen na multiply sa dak tok ponpo de clear lo ke de la tum tok pon ke kan po la so tank dampo de next ka 2 4 जाके 8 मध्ये दी 8 पेन ला रिमाइंडर 1 पसी नेक्स्ट बन का सो स्टेप आंग ला डाक स्टेप आंग पो 9 दे ला सन लो नेक्स्ट सी इनके ला 2 जा 2 आर के कान लो 4 ला पुने रिमाइंडर क्या बता लो के दी ला तुम ता ला 2 आर 4 बन के ला 1 माचिंग देन तो इनके अवेदा लो के दी इतलन जस अवेलो प्रोते इनके नेक्स्ट क्लास से दे अंदालन सिरिपो ला दाके तुले क्लान तु पाको प्लस दो थुला दे la dak ako plus da pangrum tuna la so answer la 5 kilo answer an la 2 kilo answer an ke pilo ako pangrum thun nang kok lepo lalo se pangrum lo plote la 0 pen so daka bedela pa so 0 se 0 chiwang gi po dia so dar tum che pangrum thunoi and 3 pen 2 ke kana 5 3 te 4 5 de in next abang kem 9 9 to 10 11 बन के 1 रिमाइंडर ले दुकोले पड़े 11 बोलते हैं केला पेन 1 पेन 4 5 5 पेन 1 के 6 दे केला कान लगलों के 6150 ना पुरो दे ला संसी ला पंसा तो लॉन्ग मेथड बन के लाइन लो ला से ला शॉर्ट टाइप मल्टीप्लिकेशन बन के दे माने ला बन के दे माने 40 पा में अंजी ला संसी माने क्लास 2 क्लास 3 पेन ते ला संसी के ओंग लो ला लो दे class 2 class 3 pan telah hawe ke cheng pan po class 3 class 4 class 5 class 6 make pen telah son lok lo ase ong bom digit ong bom po multiplication nang ta la multiply nang ta so si claim po nang po ase pa chini pa min nang ji la first second na pen third step an ga thek pa me lo plo te di la tu multiplication ta mane la tum ke thek lo la se la si lo la se kono la son thora ba kono si ba claim te lo na la mana satu aku confuse dok polote la dak aku non next aku ang fatuli po suppose joike pen la bangke 1 2 3 1 2 3 okay 1 2 3 into example hadi 1 2 3 into la dabangke kala suppose 6 pen 9 69 hadi atau multiply tha potek ta sono la son la pen ni met son thought claim oi la pen la fast la tum la si ong la si kene prote la pun ekran ja la pun ekran tosta la pun claim prote joike phadi la tum prap jin po 3 3 9 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 are 24 3 9 na kana na tum 27 tim hindi 27 because 7 top pot 2 remainder 2 9 ke 18 plus 2 ke 20 ko 2 remainder le body inke 1 9 are 9 10 11 de 1100 anla 7 next ke 3 6 are 18 the 1 remainder 2 6 are 12 plus 1 ke 13 la chingdan naing deh la next alam la chingdan sila di bapang naing ko deh okay next alam la sebi la kurang bompong okay deh next ke 6 1 are 6 plus 1 ke 7 sila tum plus na tulang pong ke kan la 7 8 4 8 deh 8487 deh lalu nasib la 3 9 are ke 27 mati de 3 9 are kana 27 but 2 remainder 2 9 are 18 plus 2 ke 20 so again 2 remainder and ke 9 1 are 9 plus 2 ke 11 next la lang tuna ha 6 3 ja ke 18 ke 1 remainder 2 6 are 12 plus 1 ke 13 ke again 1 remainder again 1 6 are 6 plus 1 ke pila 7 so la 8 nang po plus 2 nang po la plus 7 plus
7 pen lapua dak aling ke jetta bedelo posi 7 jangjilo next 0 pen la it pasta it jangjilo and ke 1 pen 3 tak pila 4 lo 1 plus 3 to 4 lo and ke 1 plus 7 ke pila 8 lo la sonse multiplication abang ke 8 hello la si la third step an il tumnam Charlie Polong Tanglok la si la Charlie Pol det pen lote nang le tum la an le pathek la lote thek lap lo lote multiplication na bangke thek pame po la si ako akapek do thula tame next video ni le ako simak to part he multiplication ke mane step do thula la si la so process abang joike pen ako next video bang ako simar pon thulu po la si non la bangka na tum so step an thek lo pote ata joike pen na tum penan na thek no posi ninche thelo Kardom